Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Evo ga, danas idemo u ispomoć kolegi u žetvi ječma. Mi smo svoj ječam uvršili, mogli ste vidjeti u drugom videu, drugi dan, ovo je treći dan. Uskoro bi trebali pšenicu, najvjerojatnije u ponedjeljak, danas je subota. Vidjet ćemo, danas ćemo malo zakositi, probati kraljicu, da vidimo kakva je vlaga. Idemo kolegi pomoći pa ćemo danas malo da snimimo. 2 Dajc Fara 3580 u akciji i 2 New Hollanda, moj TD5 i njegov TP 115, mogli ste već vidjeti u videima. Tako da uživajte u ostatku videa. Evo ga, penjamo se sada u šumu. Znači ima put kroz šumu, tamo sam snimao i sve što smo kukuruze završili. Spustimo se pa se penjemo vamo uzbrdo. Idemo u drugi atar, drugo selo. Pa ćete vidjeti sve. Evo ga, žetva punom parom, 2 Dajca rade, 2 New Hollanda u prijevozu. Imamo tu prikolica i prikolica. Opa, malo mu je teško u treći. Evo ovdje možete vidjeti drugi od kolege Dajc, tamo je moj Dajc. Ova je već jedna zmajevka puna, znači 4 zmajevke imamo, 3 po 8 tona i jednu vagonku. Evo nas u kombajnu. Napustili smo prijevoz, došli smo nazad u kombajn. Vršimo, evo ova njiva je gotova na brzinu, 2 kombajna, to ide polako, ne žurimo nigdje. Vidjet ćemo poslije, možda odemo probat pšenicu, rekao sam. Ali vjerovatno ćemo krenuti za 2 dana u junju. A ovo je sad ispomoć kolegi. Njegov je bio zelen, sad je sazrio, mi smo znoj vršili, pa eto.